Dusome ubutumwa bwiza bwa Luka. Ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 24 umurongo waho wa 45 24 45 kugeza kuri 47. Bibiliya iravuze ngo maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ivyanditswe. Ati niko vyanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwibwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Amen. Twongere dusome ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa n'ibice 3 umurongo wa 19. Biravuze ngo nuko mwihane muhindukire byaha byanyu ihanagugwe mu minsi yo guhemburwa ibona uko iza ituruka ku mwami Imana, itume Yesu ari we Kristo wabatoranirijwe kera, uwo ijuru rikwiriye kwakira kugeza ibihe ibintu byose bizongera gutunganirizwa, kuko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kasenga Imana. Uhoraho mwami wacu Yesu Kristo, duciye bugufi imbere yawe muri iri joro ry'uno munsi. Mwami data, aho twinjiye mu wundi munsi turabigushimiye. Ushimwe kandi uhabwe icubahiro Yesu. Ushimwe ko wari waratoranije uyu munsi ko tuzabaha kera tutarabaho, kandi mwami data nyiribiye kaba wari warabigenye ko tuzohurira dusengera twinginga dusabira ibihugu byacu, dusengera abami n'abatware, kuko ari inshingano y'itorero. Ari ngombwa ko abakristo basengera ibihugu byacu, dusengera abami n'abatware ngo kugira ngo tugire amahoro. Ubwiso mwami data, turasengera ibihugu byacu, turasengera ibihugu dutuyemo, turasengera igihugu cyacu cya Kongo, dusengera ibihugu bibuza amahoro. Uri umwami w'amahoro, ni wowe mwami w'abami bose, ni wowe utegeka, ni wowe utanga umwuka mwiza w'amahoro. Mwami data mu bategetsi bacu, ni wowe ukuramwo mwami data umwunjyane, ni wowe Yesu Kristo usubiza inkota mu bwubati kubw'itegeko yawe n'umugambi wawe mwiza. Twemerere mwami data ugere mu gihugu cyacu, ugere mu misozi miremire, ubashe guhagarika imyuka yose iyakorerwa y'ubwicanyi n'ubugambanyi. Mwami data nyiribiye y'ugwango, mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, mucunguzi wacu, mwami w'abantu, Imana ikomeye, Imana ikora ibitangaza. Iyo dusenze udutwumva. Muririmbyi niko yaririmbye avuga ngo ninavyoomba kweli najua wasikia, yaliyo mema kwetu twajua wewe wayafanya. Maana nyiribiye turabizi ko ibyiza byacu, kubaho kwacu kudashingiye ku bantu, kudashingiye ahantu, ahubwo mwami Yesu guturuka kuri wowe. Ubwo ari wowe waturemye, ubwo ari wowe mwami data waturemeye muri ya misozi, ubwo ari wowe wahadushinze, ubwo ari wowe wahaduhaye, ubwo ari wowe wahatugabiye. Mwami Yesu wakorera ibirimo n'ibitangaza. Kurayo intambara, kurayo umwuka w'intambara,
mwami data hagarika umuvu w'amaraso, hagarika mwami data gitare gikomeye Yesu umwana w'Imana, inzara n'ibindi byose bizananwa mwami data n'intambara. Icubahiro kibi cyawe iri joro ry'uyu munsi, twemerera ikirere mwami data nyiriwe cyo mu misozi miremire cya Kongo kibemo imbaraga z'Imana, cyeyurwamwo mwami data imyuka yose y'intambara. Ubutaka mwami Yesu nyiribiye n'amatongo yacu mwami data nyiribiye yabaye umwirare mu izina rya Yesu Kristo. Inzira zasibwe izo zose uzisibure mwami Yesu, igihugu kigendwe, igihugu gitaramigwemo, igihugu kivugirwemo ingoma, amahoro gitahemo. Icyubahiro kibi cyawe mwana w'Imana. Yesu ni wowe uzawumva gusenga kwacu, masengesho yacu tuyerekeza kuri wowe. Tuzi kuri Imana ikora ibikomeye n'ibihambaye, uri Imana itanga amahoro, tanga umugisha. Mwami Yesu komeza ubane natwe, niwe muvugizi wacu, niwe uzutuvuganira mu mahanga, niwe uzuvuga bikumvikana, niwe utegeka amahanga yose, niwe ukora ibikomeye n'ibihambaye. Turagushimiye Yesu Kristo kukuraho intambara, ni mu izina rya Yesu senze twizeye, amen. Sema amen. Turashima Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo iduhaye iri joro ry'uyu munsi kuba hano. Imana ibikoze ihabwa icubahiro. Sema amen. Ndayishimira byimazeyo, aza numva mfite intege nke z'umubiri cyane, rero ndashima Imana yanshoboje kuba nabonye umwanya wo kuza ngahuruka tukabana. Imana yabikoze ihabwa icubahiro. Sema amen. Kigeretseho ndashimira nanone abayobozi ba ministeri twaganiriye, umuyobozi Prince hamwe na Frank, nibo baje kundeba twaganiriye cyane. Ndashima Imana rwose kudutekereza kugira ngo tuze dusangire ibyiza byose bibaye aha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Turashimira ikaze ryanyu cyangwa kuturarika kwanyu. Geretseho ndashimira nanone itorero twabaduhaye ikibanza. Shimira umushumba Revera, aba hano tumaze kuba bamwe cyane, mbagaruka kenshi. Shimira abavuga butumwa n'abanyamasengesho bampamagara kenshi hano tukabana. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Bagize neza iyi ministeri kugira ngo twongere duhure. Imana ibagirire neza. Ndashimira abandi bose abashitsi duhuriye hano, abavuye Kasarani ndababona, biwacu abavuye n'ahandi hose, n'abana bavuye za Kitengela ndababona. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Sema amen. Ndabashimiye rwose mwese kuba turi kumwe nawe. Hanyuma tumaze gusenga, muranemerera njyewe sinkuvuga cyane, dufite umuvugabutumwa. Ndashima Imana kubana nawe, Sibomana n'umuvugabutumwa w'abasore cyane kandi muri iki gihe uzi kuganira neza. Mukomera amashyi menshi. Ndashima Imana duhuriranye ngakangahe mu ivugabutumwa. Ndashima Imana ko Imana yaduhaye gusaba kubonana. Imana yo mu ijuru umugisha mwinshi. Sema amen. N'uwi wacu Imana imumugisha, araza kubwiriza kandi namara akomeze mutaramane. Hanyuma njyewe jye kuvukaho gato kubera impamvu z'umubiri. Sinzi nimba ari baza bambwira mvuye Kakuma, barambwira ngo ni malariya, ngo waba malariya, ariko nyine hariho ashushe cyane bashoboka yobayo. Ndagira ngo nganire namwe ijambo ryitwa kwihana no kubabarirwa ibyaha. Sema amen. Kwihana no kubabarirwa ibyaha, kirembo ituganisha mu bwami bwo mu ijuru. Sema amen. Ngo nari imberuka hano nagumije gukangurira abantu, dufite abavuga ubutumwa batsindagira bakaduhuza n'isi.
ukaba umuturage w'isi, ukaba umuturage w'isi, bwaca umuntu akamafatwa amatumujana arangata. Kwibaza ko batari baheruka kutubwira iby'ubwami bwo mu ijuru, bari mu kutubwira gusa mugasanirwe muhabwe amaviza, nimuture nimutungane nimugumino kandi twamara ntituhaguma. Sema amen. Vuga ngo amen. Za gusanga kenshi ivugabutumwa ryarinjiriwe, abantu benshi tubafite ivugabutumwa rya Kristo, inyigisho za Kristo, ivugabutumwa rya Yohana, ubutumwa bwiza bw'imwimerere bwaje bufite intego imwe gusa. Sema amen. Wo kwinjiza abantu mu bwami bw'Imana. Amen. Ubutumwa bwiza Bibiliya uhereye mu itangiriro ukageza muri Ufunuo, ibi byanditswe byandikiwe kugira ngo twebwe twese twinjire mu bwami bw'Imana. Sema amen. Twinjire mu bwami bw'Imana, tube mu bwami bw'Imana, tuyobogwe n'ubwami bw'Imana. Kwinjira mu bwami bw'Imana niho hariho imbaraga zihindura amateka n'ubuzima. Iwacu ko turasengera Kongo, yabivuze neza umuhagarikizi Seretanda, igihugu kiza gikizwa no gusenga, kandi abasenga si abantu bose. Sema amen. Vuga ngo amen. Si abantu bose. Kujya gusenga mu gihugu uboneka umwe mu ijana. Gusenga ni umurimo ukomeye, ugoye, ufite kondisiyo nyinshi, udashobora gusenga utihanye ngo bikunde. Amasengesho yo gusenga Imana iyi yo mu ijuru, iyaremye ijuru n'isi, iyera, yitwa uwera. Sema amen. Sema amen. Abihamagara abo yemera ko bayisenga nabera, nabihana, nabababarirwa ibyaha. Ntabwo dushobora gusengera igihugu, nta nubwo dushobora kuririmba ngo bihinduke. Turi mu gukoresha imbaraga nyinshi, twagakoresheje nke, tugakoresha nyinshi tugafata ubusa, twagakoresheje nkeya tugasarura cyane, kubera ikintu cyitwa gusa kwihana no kubabarirwa ibyaha. Sema amen. Vuga ngo amen. Kuko nirembo ni inzira itwinjiza mu bwami. Ubwami bugira ibintu bitatu binini mu buzima. Ubwami bugira itegeko. Itegeko ni imbaraga zidakoreshwa n'imitsi, zidakoreshwa n'igituza, zidakoreshwa ni imbaraga. Mwari mwabona baruraje traffic, umugore azahagarika amakamyo, amarori yahagaze, hari imbunda muzamabonana, hari ikintu cy'imbaraga muzamabonana, ya ni itegeko, ya ni ubwami. Sema amen. Sema amen. Vuga ngo amen. Habe niyo wowe uri mu muvuduko ungana gutya, apfuye kugira gutya, urahagara byanga biko. Ubwami bugira gutegeka harimo guhamagara, hakabamwo gutuma, kwamurisha, gutegeka. Iyo abantu bari mu bwami bw'Imana, iyo abantu bashikiriye ubwami bw'Imana, iyo abantu babuhagazemwo neza, sema amen, nta kibagora, nta kigorana gusenga ndi kukuba kukigoye. Barategeka. Sema amen. Barategeka.
icya kabiri mu bwami buraganza. Umuntu iyo afite ubwami yemerewe aho abaye n'iwiwe. Imana yabwiye abanyisiraheli ibwira na Yoshua, yamubwira ngo aho ugera hose kubera ubwami undi ahaguhaye. Imana yari yarahaye abanyisiraheli igihugu cy'abandi, cyari cyawe, cyari igihugu cy'Abaheti, Abahepusi, Abahivi, Abagirugashi, yes, Abakanani, igihugu cy'abandi gituyemo. Ariko kubera ko bari bafite ubwami, Imana irakibabwira ngo nimukijyane, ni cyanyu, nimugitegeke, nimukiganze. Sema amen. Vuga ngo amen. Ndashaka ngo dusingire twinjire mu bwami. Sema amen. Twinjire mu mbaraga z'ubwami. Twinjire mu mbaraga z'ubwami. Nibwo tutanangana, tituzaba muri struggle. Sema amen. Gutegeka kuganza. Icya gatatu kibamo mu bwami n'ubukire n'ubutunzi. Nta mwami ukena ubaho. Kandi ndazahinga bazaba bimuzanira. Mubwira mugenzi wangu ufite ubwami bazabikuzanira. Sema amen. Birizi tubwira ubwami bwa Salomo. Salomo yabaye umwami bakaza bamuzanira ubutunzi, bamuzanira ubukire buzabuza aho hariho ubwami. Nitwihana tukababarirwa ibyaha byacu, abanyamurenge nibihana bakababarirwa ibyaha byacu, aba bahungu n'abakobwa bari mu nto twoca bugufi tukihana tukababarirwa ibyaha byacu, igihugu twogitaha. Bwira mugenzi wangu twogitaha. Sema amen. Tuba tukinjiyemo, tuba tugite kwihana ibyaha no kubabarirwa. Yesu Kristo azuka yakomeje ubutumwa bwamuzanye, atangira kubwiriza muri Mariko igice cya 15 yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Sema amen. Ngo azuke arongera ahamagara abigishwa arababwira ngo nimuze mungura ubwenge, muze mbabwire ibyari byaramvuzweho, ibyanditswe byari byaravuzwe ko nzababazwa byarabaye. Muri abagabo mwari muhari, narababajwe arapfa agira iminsi 3 arazuka, arababwira ngo none ga igisigaye. Sema amen. Mugende mubwirize amahanga yose, mubwire kwihana ibyaha no kubabarirwa. Sema amen. Mubwire amahanga yose, mubwire abantu kwihana ibyaha no kubabarirwa. Ngugu ubutumwa bwiza budakoze isoni, ariyo mbaraga y'Imana ihesha umuntu wese gukira, gukizwa. Ntituzokizwa tutabwiriza kwihana ibyaha. Sema amen. Vuga ngo amen. Agakiza, gukizwa, gukira no kwihana ibyaha. Sema amen. Imana ibwira Salomo yahimbaje Imana mu ngoma ya 2 igice cya 7, aratamba ibitambo. Salomo ijuru rirakinguka, ubwiza bw'Imana buramanuka ngo bwuzura urusengero. Abatambyi ngo bashike basanga akazi karangiye. Ubundi akazi ko mu ikanisa nuko kuzana ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bwashitse, akazi kaba karangiye. Amateraniro, guterana, gusenga nukumanura ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bwaje, icyari cyabateranije kiba cyarangiye. Budahari ntaco mwateranije. Amateraniro eruka kuja gutaramira ahantu, ntarame Mwuka Wera arambwira barabyina cyane, turakoresha imbaraga, turabyina nanje nari mbari. Imana irambwira ngo ndora amapepa aragiye ngo ntakazi kari hano. Amapepa abadayimo, amapepa yamagira gwe
baja kunywa ujipaho amavepo aragenda ngo ntakazi kariya ndababara ndahwe umuku hari ariho abaturanzi bakomeye umukunga muri ibi bice umukunga bene wahundi twasasiri umbaza Imana ibi ni biki abadayimoni ngo ntakazi kariya ngo babigendeye baratakaza umwanya baruhe ngamara bataha nta kintu kirimo gikogwa muri iki gitabo tacu abantu batihana ibyaha tababarigwa abantu batarimo baca bugufi badafite ishusho yo kwera abantu batezwa abantu badashaka kwezwa nta kazi kaba kariho ijuru nijye ukinguka ijuru rizari kingugwa no kwihana ibyaha no kubabarigwa sema amen vuga ngo amen dufite amateraniro atabamwo kubwirwa kwihana ibyaha tukabigwiza hamwe n'indirimbo hamwe n'ibisirimba biragwiriye byose birabanye niba bibanye ijuru rirakinze Imana ibwira Salomo iramubwira ngo Salomo nimwaza hahitirirwa rino zina mugahindukira mukihana ibyaha byanyu mukareka ingeso zanyu mbi ngo nimunsenga muri ahantu uzabumva ndi mu ijuru sema amen Imana izayumva amasengesho yasenganywe umutima uciye bugufi wihanye wisuzumye ingeso sema amen vuga ngo amen bahindukiye baretse ingeso mbi sengera igihugu so gupfa kugenda ukunindaraza tuba twagize indaraza hariya tugasiga ibiheko hariya tugasiga amafuti yose hariya takataka zose twamara tukabona guhindukira tugasenga Imana ijuru rigakinguka Imana ikadukiriza igihugu sema amen vuga ngo amen ariko hatabayeho kwihana hatabayeho kwezwa hatariho kubabarirwa ijuru rirakinze ijuru rirakinze hari ibintu bitatu bizabikingura ijuru mu buryo bwihuse number 1 ni umuntu wihanyuza iyo yambere umuntu azayihana gutya ijuru rigakinguka rikavuga ngo uwo narindwe uwo naprotejwe bakamanura bakavuga ngo uwo ndakogweho nahindukira Bibiliya izitubwira Rahabu ni indaya umugore w'indaya wari warakoze umwuga aramenyekana mu gace aramenyekana ariko ngo yitegereza abagabo bari baje gutata arababwira ngo nugirirwa imbabazi mubabarirwa mwonyemerera wababona ko ari abo kwakigwi warabakira abakira ngo arahindukira ari hano iri zivuga ngo Rahabu bamubwira bamuheza imbabazi baramubwira ngo uwere none nabo mwanya uruzi mwanya abavandimwe bapfe kwinjira muri nuzu mwashira ikimenyetso zaba birangiye muzokira barakira nawe mu rugo rwe ijuru rirakinguka riproteja wenyine mu gace abandi bose bararimuka ijuru rimanura imbaraga kubwo kwihana kwa Rahabu ngo arangize Rahabu Imana iravuga ngo Rahabu ubwo uciye bugufi ukihana ndakugabiye urinjira mu bisekuruza Yesu azaca kuri wowe uyu mwana w'Imana Yesu Kristo yaciye
ku ndaya yari indaya yihanye. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Iri juru dutekereza, iri juru duharanira, ubu bwami dushaka twifuza, nta yindi nzira bavandimwe ni ukwihana ibyaha, guca bugufi. Kwihana ibyaha, gusenga si ukuvuga gusenga ni uguca bugufi. Sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Atukuzwe Mukozi. Ahimidiwe Bwana wa Mungu. Gusenga ni umutima wihanye, ni ubugingo bwihanye, ubugingo bwavuye mu icyaha, ubugingo bwatandukanye n'icyaha. Ariko ubugingo bwose buri mu icyaha, habe niyo bwose akuza buti, Bibiliya iravuga ngo ubugingo bukora icyaha ubwo buzapfa. Ubugingo bukora icyaha buzapfa. Nubwo tubona, nubwo tubireba kujya tukabona abantu bariho, ndetse abafite ibyaha ko baridegembya, ndetse ko nibo bafite nk'amahirwe barasa neza. Ariko Bibiliya zivuga ngo azamera nk'igisambu, ngo kizuma kizacibwa gikugweho. Icyaha, kugira icyaha ni ukubika urupfu muri wo, ni grenade. Ni umwanya uwo ari wo wose yo guturikana ugashira, umwanya uwo ari wo. Sema amen. Bazapfa ntibasiba, nta mbabazi bazagirirwa. Muri mukuririmba ngo Yesu yahobeye nta wundi wahobeye umujinya w'Imana. Nta uzofata umujinya w'Imana, nta n'umwe uzorinda. Bavandimwe, ubutumwa bafitiye ubwo kwihana ibyaha no kubabara. Mwihana ibyaha. Iki ni igihe cyo kwihana, iki ni igihe cyo kwisubiramo. Iki gihe turi mu gihe Paulo yandikira Timoteyo igice cya 4, aramubwira ngo ari mu gihe hagiye kubaho igihe cy'imberuka, ngo abantu bazigwiziriza abahanuzi, abavuga butumwa janye nirarya, bazoza bababwiriza ngo ibijanye, umuntu bazaba bashaka kumva ukuri, bazifuka amatwi ngo batumva ukuri. Sema amen. Ukuri ni ukuhe yazavuga, bazaza banga bavuga ngo nibihane, azanga bababwira ngo mwihane ibyaha byanyu. Sema amen. Vuga ngo amen. Niba muri abavuga butumwa, numvise bavuga ko muri abavuga butumwa n'abanyamasengesho. Abavuga butumwa n'abanyamasengesho si izina, ni ukwezwa kugeza aho basa n'Imana bagatandukana n'isi. Isi kazibareba nabo bakayirangira. Paulo yaravuze ngo iby'isi byari bibambwe nawe akabambwa, byakaza birangiza ibyari bisi. Niba muri abanyamasengesho n'abavuga butumwa, sema amen. Vuga ngo amen. Subira ngo amen. Umuvuga butumwa ni umuntu uhagarara mu cyimbo cya Kristo, uhuza abantu n'Imana. Abakorinto ba 2 ibice 7 umurongo wa 10 ibaza. Yesu yari umuhuza w'abantu n'Imana. Abavuga butumwa nabo abo yahuje, abavuga butumwa baza n'abantu bakabahuza n'Imana. Sema amen. Umuntu uhuza umuntu n'Imana nuwera, nuwejero, nuwihanye ibyaha. Cyo nabazaniye mureke twihane ibyaha. Bwira mugenzi wangu ihane ibyaha. Kwihana ibyaha, kwihana ibyaha, gutandukana n'isi, kudasanisi ezbo. Sema amen. Vuga ngo amen. Kudasanisi,
kwezwa kugezaho isi igusohokamo ugatandukana nayo. Kwihana ibyaha, kwihana ibyaha, kwihana ibyaha. Ubwo nibwo butumwa bwiza budakoze isoni, kugira ngo dusengere ibintu bike mwagire ibihinduka mu buzima bwacu. Ndi wo uhindura utarahindutse. Yo ni ihame, ni principe. Kugira ngo uhindure no guhinduka. Sema amen. Vuga ngo amen. Senga tuba dufite intego yo guhindura. Iyo dutarama ni intego yo guhinduka no guhindura. Sema amen. Kuja mu ikanisa kuba umukristo si ukugenda n'amaguru. Ukunguku siko kuza mu ikanisa. Kuza mu ikanisa no guhinduka buri munsi. Sema amen. Vuga ngo amen. Gutarama, kuririmba, so kuririmba gusa ngo uririmbira abantu. Muve mu kuririmbira abantu, muririmbira Imana. Ubwira mugenzi wangu ririmba Imana. Ririmba Imana. Kuririmba Imana nuguhinduka, so kubwira uwundi nukwibwira, nuhinduka. Sema amen. Uzoba ufite imbaraga zo guhindura ni bwa bwana. Zaburi mu bwami bw'Imana. Ariko nituririmba twatubwira ngo turahindura, twebwe tutarahindutse, ni ikinyoma, ukubeshana. Kwihana ibyaha ndiyo chanzo cha kuingia katika ufalme wa mbinguni. Imbaraga dushaka, ubushobozi dushaka, ibyo twifuza biri mu bwami bw'Imana, bihishe mu Mana. Imana yafashe Yesu Kristo imushiramwo byose. Nta Imana isigaranye hanze ya Yesu. Nta gihaba. Ntacu. Imana ndakigira hanze ya Kristo. Ntacu. Ibihari byose ni amafuta. Ibihari byose nibyo kwiba no kurenganya. Ni mwishi. Ibiva kuri mu bisata. Ushaka iby'Imana, ushaka ibya Kristo no kwihana, kandi ijambo rya Kristo no kwihana. Ubutumwa bwiza buturuka mu kanwa k'Imana, buturuka muri Kristo Yesu no kwihana ibyaha. Sema amen. Sema amen. Kandi kuvuga ubutumwa lakini ni ukumera nka Yohana. Mubwire ngo ube Yohana umubatiza. Yohana umubatizaji. Nambwiye ngo nguyu umwana w'Imana ukuraho byabazari. Uko nukuza bavuze ubutumwa. Ubutumwa abantu benshi barihanukira bakagira byinshi. Tabundi butumwa. Nuzoza wicarana n'umuntu uzumbwira ngo Yesu Kristo niwe ukura ibyaha by'abari mwisi. Nutakira Kristo. Nari mvuye Kakuma. Mvuye mu ngambi, kuva mu ngambi no kugeraho ku kibuga cy'indege hari umwanya hariho amasaha 2. Najanwe n'umusomali. Nano agenda ategera indirimbo. Ndamubwira ngo si indirimbo kiravuga iki mu gisomali cya. Arambwira ngo kiravuga hejuru y'urukundo. Urukundo nyaki. Ngo urukundo rw'umugabo n'umugore, umukobwa n'umuhungu. Ndamubwira ngo ubwo si urukundo. Ngo wabiyobewe. Tuzi urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo kinege kugira ngo umwizera wese atarimuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Izi singundo. Ntabwo ari ingundo. Urukundo ni rumwe gusa, nukwakira Yesu Kristo. Urukundo n'ugw'Imana yakunze abari mu isi. Sema amen. Urukundo n'ukwakira Kristo. Urukundo rw'Imana niko dutekereza ku manywa na nijoro. Imana yadukunze utangaje. Sema amen. Kandi irembo ryo kukwinjiramo no kwihana ibyaha. Kandi udukuraho ibyaha. Igitambo ni kimwe gusa gikuraho ibyaha. Sema amen. Imana ishimwe ko twavutse ku ngoma y'Umwami Yesu. Asifiwe mukozi. Sema amen. Yesu niwe wenyine ukuraho ibyaha. Bavandimwe basore bene data, abavandimwe torero ry'Imana rihari, mwihana ibyaha. Mwisuzume, mwihana ibyaha. Ureke kureba ku wundi. Ibihe turimo ibyanyuma. Ibihe turimo ni ibyanyuma. Kugaruka k'Umwami Yesu kuri hafi. Sema amen.
vuga ngo amen. Mbwira mugenzi wangu tidutuye sisi tuwasafiri. Sema amen. Nubwo twadusengera Kongo turabahita iwacu ni mwijuru. Sema amen. Niyo dutegereje umukiza kwa zafu kandi ndawuzinjirayo atarihanya amafuti. Ndawuzinjirayo atesuzuma umutima. Musuzuma umutima. Sema amen. Salomo yaravyanditse ngo urinde umutima wawe kuruta nawe n'umunyakenya no arambwira ngo hari ikintu cyo kurindwa. Sema amen. Arambwira ngo si imari ngo n'umutima. Umudamu umukorindo uwambaye igitamba arambwira ngo muri iyi si ngo ndakindi cyo kurindwa ngo n'umutima we ngo moyo wawe. Umukorindo kumugoroba saa 12 turahuye gusa ngo dukubitane ngo ni pastor ati ndiwe kazi. Arambwira ngo Imana ishimwe ko duhu aguma kumbwira ko arimo kwiga theology yarave kwiga ariko ngo ikintu usatekereza ikintu cyo kurindwa ngo muri iki ngo n'umutima. Yeme ni murindi imitima yanyu, murindi imitima abantu bandaritse imitima barinze ibindi byose niyo bashize imitima niyo bashize ubwenge n'imbaraga zabo. Ubwenge n'imbaraga zabo suzuma umutima wawe mwihana ibyaha mubabarigwe. Niko gukira, niko gukiza igihugu, niko gukiza umutima n'imibiri yacu igakira. Agakiza kose gaturuka ku Mana. Inzira yako no kwihana ibyaha. Ijambo ry'Imana ribane namwe. Amen.